amasa penin viewers hozo se kan li movin ichi kum ke chin li channel ahi adang dang ailol azat zat til ken bol ji ahin ji chen tu ni ajong thusim leiset chunga til su gim nei ta til kichai pham ti ahile USA tehin Japan te gama Hiroshima le Nagasaki kitia atom bomb an hla thusim chu tuna he kan sei di hin tamten nong ehet kha saw yong himai the in tin la hello yong di hi in ya chu hello hoding ehet be na yong hin tin sa hoding a zong ipawa desa zala chu kan sei ding hin patechan anangai tin Japan te khopi Hiroshima le Nagasaki atom bomb ki hla thusim hi sei di hin apatna Second World War II hi sei di tabang hi in ji chu piam ti le hi Second World War athil su hi ji chu Second World War II hyong hi sei di hi in Second World War ti ting le Japan gaal ehon Japan gaal ti ni heovin ti a hi le hi ti USA ten atom bomb chu Nagasaki le Hiroshima cha se te hom ti chu tuna hi sei di hi in 1939 kuma chu iti hung ki patnam iti a hi le Hitler kitipa Germany ahe Hitler kitipa he dictator na hi lai hin amahin gam Poland gam kiti in wehen bol phan chun iti tam ti ala country dang dang hichilaya chu First World War hung kichai ahe Second World War ahe group ni umin khat chu pham ti le axis power kitin khat chu allied power kitin axis power ahe koi koi mo miti ahe le Nazi Germany ho Nazi Germany, Italy, Japan, amaho hi axis power kiti ubin lang khana allied power hi Great Britain, USA, France, China kiti ho hi allied power hi ubin iti achu Second World War achu amaho hi gam khat iti achu pangkom lo uma ting ti achu kisat ti hin gam kichun a power kichun a gaal kisat ti ding tan tin chikang laya chu Japan hi lenga anakipu hin aleng pau chu Hirohito hin First World War kichaya hi USA hin First World War gaal sat nu gam hoji achun amahin Second World War hi panla loading ti hi USA te ana lungial chu hin Europe hen lang Asia hi ipithil su zong le USA ki khum loading ti USA din na so hin izong le iti gaal Second World War hi USA honglut ham ti yong chu in sei tha di hin 1931 kuma hi Japan te hin Greater Asia ti lungput na hi gamho hi ahin ti aba na hi ahin lu hin Japan te yong hi akhan to tudung zui win chun gaal hin bol ahung machal he yeng win China zong aki akhat di chat hin lo win Southeast Asia la aho yong hi lu ding ti lungya ane yo hi in ating le chikhang la ya chu gam Indonesia ahilol Malaysia kiti ho hi gam khat in anato pha ahilol gam chum ti ju te khatna Dutch kiti ho ahilol Great Britain ham ahilol France hamin colonize anabol ho gam hi in USA jong anato pha gam umin ating Britain in no ato pha umin France in no ato pha umin hitia chu mi khut no ya an su hi lo hin Japan te yang Greater Asia abol diwa hi cho gam ho ahin lu hin ai le hitia Japanin gam hin ke le na gaal hin sat chu Vietnam hi le USA alung hlai ta pun alung hlai lo pha na chin USA chun Japan chunga hi economic sanction tabang thil export abol ho Japanin USA akona thil akila ho chu USA in kha ding ati tawin Japan hi USA a thau chu 80% bang depend hi ba hin ai let ichi chu USA in ka kha pi ding hi itaba ga langa luwa hi le ti a hi warning api we hin ai le Japan te hin hiti a USA in gal na bol lo di ti ase wang chun amaho hin USA a thau la ding pa khela chun amaho hin hoila ya thau ki mudham ti hi khu le abin hi le
tia chu Southeast Asia ai tha ohol leo Philippines gamai tha ometi ehet pha nu ba hi Philippines gam chu hi ali USA na to pha ki hi ichi Philippines gam chu akilu a hi le USA hin gaal hin bowling ai chi pam amaho hin USA hi yong akhang to ai lo gal man cha ai lo pi pi ho gaal lang sang hai ana sa we hin zia chu amaho hin ki sathimu izong la plan dang khat ani ki nu win ipitam ti a hele USA chu akigin lo pe chkelwa attack ball yang ding hello le del kuma galman cha ho kung leng ho su set kap set bi ding ti lungyal en nei tawin chpa na chun 7 December 1941 kuma chun 7 December 1941 kuma hi epitita ti le Japan te hin phatlot lowa kung leng ta pi akipuiwa galman cha king se na kipu wa chi wa America Pearl Harbor kiti namun kung kai mun USA dinga military base tupi ta khat galman cha sepai man cha ho tingle jahaz kung leng ho hen lang gal kap na kung leng atingle adang dang galman cha ho koi naw khat jong a hi ichilai chu attack ga bol ta kontani sung aka mo hin 2 hours alhung ichi 2 hours sunga chu kung jahaz len ta hi som le ko 19 ship akap se win 188 aircraft akap se win ating le US soldier US te sepai ho mi sang ni jong thi na to win hetia chu Japan te chu kontani sunga cha chu akap mu wa akap chai wa chu kile kin wa hitan Japan te lunggela hi hitia chu USA te chu ki kap amaho gin lo pen attack abol wa galman cha ho asu se nu wa hitia chu abol chu USA te hi phona ki go thailo du gala hong thailo du hiting chu le amahon Philippines kam chu ala pi bailam chu kena ala pi du ti lunggel nei hin ichi amaho gel bang chu lam te in Philippines gam chu Japanin ato phatan US chu second world war a hi Europe le Asia ipi umjong le gala kazaw lo di hi ti ana se yu chu hichi chu apal ke awin new Japan ten hiti a attack ball pha no bachun amaho yong hi second world war a chu pan ahin la o hetai gal apung ju Japan chunga chu gal apung kum win hiti a chu gala chu second world war a hi maho hin pan hin la o hetai ahi le alang khana allied power ho hi ga se ding in Japan na to khum ho China hi in ating le France in Great Britain hon ato khum gam ala pi ho Japan ten anasa na gam ala pi ho amaho si jong ki thu khom wa Japan chu hin do wa hitan second world war gal akho si lai tas 1941 kuma chun gal chu akho si lai ta hin tan Italy te hi allied power ho kom surrender hong ki bol ta win 1943 kuma hin aile abanin ipi hung ti tam ti a hele iti chun Germany a dictator pu Hitler jong hi April 30 1945 in Hitler jong suicide akibolin amale ma akikap di in icha zo Germany te jong alam kai pu thi phanin surrender hikitan aile exist power a Italy le Germany surrender hi pa na chun Japan le min Japan hin aiwa ama hi ki surrender lo ne gam ne chai wang ha pan pangin gal chu asat sat jing na lain gala chu surrender ki bolding ti him lungyal ane lo hin Japan hin allied power ho ahiuvin Japan le chu gala panga hitan adang ho chu hele gal sat na lai ho chu allied power ho bo hitawin exist power langa Japan bo hi ta ya chu allied power ho ahiuvin USA te lam kai na hin Japan te attack bolding hin operation downfall kiti khat agung win ichi operation downfall a hi Japan te hi attack abol wa hi ipiti tam ti le USA te hin agel sang win Japan te hi ha no win hi island khana bu kisat na lai wa hin operation downfall apat no wachun island khana hi Okinawa island kiti
khat island neu cha khana hi kisat nu ahin aile ichi island neu cha kisat nu chu anasat dan dan chu japan te ha pan dan dan chu USA ten akel sangwa japan te chu nasawal wa ahin icha okinawa chu hichi second world war la ya Pacific region na dinga chu chi okinawa battle of okinawa kiti chu gaal kisat na thupi pen anasa pen nin akhen hicha chu japan te hin mi lakhat lang ahiuvin ating le USA te le yong chu 12,000 tabang hi ahiuvin ating le 50,000 tabang kisu kha wa hin USA te jin azo mai mai hin hizong le pitam tia hele hitabanga chu gal USA ten asat jingwa hele mi yong ha tamta pithi bebe yeng diu ating le hat jong leo hat man chu loading ahet no heta chi pha na hi plan dang gunding ti hi USA te le allied power adang Britain hin China hin Japan te to USA te kisat kholai ta we hin USA a pha so ta president hin pu chipe na president pu chu Franklin D Roosevelt chu ahung thitan 12 April 1945 ahi a president pau US president pa ahung thitan hile vice president na anum hi chipe na Harry Truman giti pa hi vice president hin president pa thi pa na chun amahi president din muna chu Harry Truman hi hungpang ahetan icha Harry Truman hungpan pa na hin ama hin plan dang khat abol scientist ho Manhattan muna hi atom bomb asim sa hin top secret hin hi Manhattan project tia cha chu atom bomb asim sa hin 16 July 1945 ahi atom bomb chu test abol in New Mexico kiti muna hi atom bomb chu test abol win alorling tan 29 July 1945 ni ahi Potsdam Declaration na chu USA hin Japan te hi hitia chu surrender yang ding tia hi thu api hin Japan te hin ka surrender diwa hi le kato phana gam si wa hi ki ho thunei na hiding ti chu Japan te in asay ahin USA anumpun chi phana chu Japan te yong hi iti chu hi a hele ti win amaho surrender ki bol lawa gaal chu abol ngai abol kin win hi le chi phana hi ipiti tam ti le president pa Harry Truman hi alhung hangin 3 August 1945 ni a hi President Harry Truman hin Japan te khopi a bom atom bom chu thla dinga order api hi tan Boeing B-29 kiti aircraft kungleng jet fighter atom bom chu apu win 6 August 1945 ni a hi Hiroshima kiti khopi Japan te khopi Hiroshima a hi jingka 8:15 am don chana hi bom chu hla au hi icha America 10 hichilai Hiroshima a bom hla awa atom bomb amin sa chu hi little boy ti win atom bomb sa dan chu Hiroshima chu city nom ta hel khopi nom ta khat hin apet pe na ti din tin minute nga sung tabanga chu vutvai kiso yeng tabang hin mi tam ta pi chu athijingin chu atom bomb hla na na sa dan chu mi chu adin na ham ailo ato na ham mayong chu hita chu kavam yeng vutvai kiso yeng tabang ahin Japan te hi alung le dan chu surrender ki bol mala la gaal chu abol ngai abol kin nichi bom hla chu iya yong sel lo Hiroshima a bom ki sep chu atom bom ki sep chu iya yong agel lo ya chu surrender ki bol lo wa chu aban chu gaal abol jom yeng Hiroshima a bom
6 August 1945 a kilha zuwa Japan te ki surrender di lo phanwa hi avela USA te hin. 9 August 1945 a hi atom bomb fat man kiti khat hi B-29 apo ki na city khana hla kidinga alian a hi nikho ki tup lo wan thin lo ji a mei bol kai le du ji a chu chi achi na ding mun chu thung talwa anai lama abai lang ti chu wan thin langa Nagasaki kiti khopi khana hi leng lu na bom chu hla ahin ji kung lenga chu 1000 hlom ai lo le nikhong ki tup lo ja chu ai khat lang abai lang ti a chu leng lu na tia chu bom hla ahin hichilai Nagasaki a hi civilians mi sepai ti chu military lang lo civilians tam ta pi athim 95% tabang chu civilians ahin hicha chu hichipana chu ahele hichini khoma ma ahi Japanese Supreme Council kiti ho meeting abol wa lamkai lin ha meeting abol wa kyo wa surrender ding le surrender loading hi asayu hin hicha asay na wa hin aki ehet hin surrender di anom bin aki ehet hi surrender di anom povin ya chu decision hi atha thei povin ai pa na chun prime minister pau hin aleng pau emperor pu Hirohito ko machun amahin decision hading ama chu apedo tawin ai le chipa na chun piti tampi le 1945 August 15 August 1945 ni khwa hi emperor payong hin ki surrender ding anom tan ya chu gaal hi ta poite aphung do win hi cha akona chu second world war Hiroshima le Nagasaki hi vutvai kiso jing city no ta lin ta vutvai kiso jing hin hitia chu second world war Japan gaal iti chu hung kichai ahin kumsagi set chu allied powers so US Britain France China kito hin Japan hi control hin bolvin Japan te hi na to zong again ngai win ating le chingjong aching win na ha ke bol win hiti bom atom bom ki hla na chu thuno mahipun aji chu pham ti hele anung sanga reaction yong aumin khat vele le bom hla apo ke a ki chai jing lo hin hui phalo gas phalo tam ta pi hin hi chot side effect tam ta pi min kum so ta pi chu cancer ho ai lo pi pin phalo lo yong hin jong le Japan te hi hard working hi dan chu tu ni khwa hi Hiroshima le Nagasaki chu khopi chu vela sanga hoi zo cha zat thuma na sa zo hi atun do ki nu wa tu hi Hiroshima le Nagasaki khopi hi atom bom ani ki hla na khopi hidia jong kilom lo le wa ho kidang le wa tu hi vela atun do ki nu hitan ya chu tuna hichit thusim kansin hi USA te hi thim mo isa adiuham alo le Japan te chu thim mo sa adiuham ai lo le holung gel jong comments ahin ga sei kho mute ti jong hi kiti movin athusim za chum adang jong hi seiding ti lunggel kinai ji in aban jong le innovate nuwa in ngai giu ating le holung gel jong comments hin sei wa hiti achu nang ho support jong ka ngai chin video nei vet pi wa like nei bol pi wa subscribe nei bol pi share nei bol pi chu ke dinga ni ki thu pi now lin pen he in bon to ge wa video jong nei hin vet pi un ti chu kan tim now hin tun thusim sei chu chan chu hitan bon to ge chung wa ka ki pa ti chu kan sei do he